হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম। আজি আপোনালোকলৈ মই লৈ আহিছোঁ ওলকচুৰ পিটিকা কেনেকৈ বনাওঁ। প্ৰথমতে মই ওলকচুটো গৰম পানীত দি সিজাই ল'ম। তাৰপিছত মই ওলকচুখিনি আপোনালোকে জ্বলা যদি খাই ভাল পায় জ্বলা, তাৰপিছত ধনিয়া আৰু অকণমান নেমু চেপি দি পেলাই পিটিকা বনাম। খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিলে, গতিকে ব'লকচোন যাওঁ। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know